Dobar dan. Danas govorimo o deljenju višecifrenim brojem. Deljenje višecifrenim brojem vršimo na isti način na koji smo vršili deljenje dvocifrenim brojem. Za deljenje dvocifrenim brojem smo koristili olakšicu zaokruživanja na najbližu deseticu. Kod deljenja trocifrenim brojem koristimo olakšicu zaokruživanja na najbližu stotinu. U našem primeru delimo brojem 325 koji se nalazi između 300 i 400 i pošto je bliži stotini 300, mi ćemo ga tako i zaokružiti. I kažemo 325 u 8 se ne sadrži. Posmatramo broj 84. 325 u 84 se ne sadrži. Dodajemo sledeću cifru i posmatramo broj 846 i kažemo 325 se u 846 sadrži. Broj 846 ima 800 i kažemo 325 se u 846 sadrži približno kao 3 u 8, a to je 2 puta, jer je 2 puta 325 650. Oduzimamo ova dva broja i dobijamo ostatak 196. Proveravamo, ostatak je manji od broja kojim delimo. Dopisujemo sledeću cifru i dobijamo broj 1963 koji ima 19 stotina i kažemo 325 se u 1963 sadrži približno kao 3 u 19, a to je 6 puta, jer je 6 puta 325 1950. Oduzimamo i dobijamo ostatak 13. Dopisujemo sledeću cifru. Dobijamo broj 130 koji ima 1 stotinu i kažemo 325 se u 130 sadrži približno kao 3 u 1, a 3 u 1 ne može da se sadrži, zato pišemo 0 i dopisujemo sledeću cifru. Dobijamo broj 1300 koji ima 13 stotina i kažemo 325 se u 1300 sadrži približno kao 3 u 13, a to je 4 puta, jer je 4 puta 325 1300, oduzimamo i ostatka nema. U sledećem primeru delimo brojem 489. On se nalazi između 400 i 500 i pošto je bliži stotini 500, tako ćemo i da ga zaokružimo. I kažemo 489 u 1 se ne sadrži. Posmatramo broj 11. 489 se u 11 ne sadrži. Posmatramo broj 115. 489 se u 115 ne sadrži. Posmatramo broj 1154 i kažemo 489 se u 1154 sadrži približno kao 5 u 11, a to je 2 puta, jer je 2 puta 489 978. Oduzimamo i dobijamo da je ostatak 176. Dopisujemo sledeću cifru. Dobijamo broj 1760 koji ima 17 stotina i kažemo 489 se u 1760 sadrži približno kao 5 u 17, a to je 3 puta, jer je 3 puta 489 1467. Oduzimamo i dobijamo da je ostatak 293. Dopisujemo sledeću cifru.
dobijamo broj 2934 koji ima 29 stotina i kažemo 489 se u 2934 sadrži približno kao 5 u 29, a to je 5 puta, jer je 5 puta 489 2445. Oduzimamo i dobijamo da je ostatak 489. U ranijim lekcijama smo rekli da ako su delilac i ostatak jednaki, to znači da se naš broj koji smo procenili da se delilac sadrži u deljeniku povećava za 1. Pa stoga moramo da ponovimo naše deljenje. 489 se ne sadrži 5 puta, nego 1 puta više, znači 6 puta u broju 2934. Jer je 6 puta 489 2934 i ostatka nema.